Orahovac je mjesto koje ti dušu i srce ispunjava nekom neobjašnjivom ljubavlju i toplinom i energijom. Njega grade sada već oronule kuće u ovom delu Orahovca, takozvanom srpskom delu Orahovca, a pogled na njih izaziva tugu jer se ispod tih ruševina krije nečija tuga, nečija sreća, radost pa i nesreća koja tu ostaje zauvek zarobljena i zaboravljena. Danas u Orahovcu živi veoma mali broj mladih. Nekada je to zaista bio veliki broj i svi su se međusobno družili, veselili, radovali, slavili, kumovali i tako dalje. Međutim, danas je to jako mala, poražavajuća brojka, nažalost. Najčešće se okupljaju ispred škole, ispred crkve ili ispred lokalne prodavnice u našem delu Orahovca. I evo sada kada govorimo o ovome, kada vam opisujem, vidim da tu ima neke simbolike. Crkva i škola kao dva stuba bitisanja i kao putokaz kuda trebamo ići. Kada govorimo generalno o životu mladih u Orahovcu, on je, možemo slobodno reći, monoton. Međutim, danas u eri digitalizacije on se ne razlikuje puno od ostalih naših vršnjaka koji žive u nekim većim gradovima. Tako da uz sopstvene ambicije, sopstvene ideje, trud, rad, različitih aktivnosti, mladi mogu upotpuniti svoje vreme, ali svakako da je dosta toga što nam nedostaje, kao na primjer neki kafić, neki omladinski centar gdje bismo mogli da se okupljamo, družimo, veselimo i tako dalje. Što se tiče kulturnog života, nema puno kulturnih aktivnosti, nema puno društvenih aktivnosti gdje su neki veći socijalni kontakti posredi. Kada govorimo o poslu, to je možda jedan od većih problema ovdje u Orahovcu i veliki broj mladih se zapravo iz tog razloga iselio iz Orahovca. Eto, ja sam, da kažem, imala sreće da odskoro počnem da radim u osnovnoj školi Svetozar Marković u Velikoj Hoči. Radim kao nastavnica i to je posao, slobodno mogu reći, iz mojih snova jer zaista mnogo volim decu i uživam u tom poslu. Ja sam neko ko život generalno gleda sa pozitivne strane, tako da nadam se da će ovdje sve biti bolje, da će doći bezbrižnije vreme i da ću moći da ovdje ostanem, da živim, ostavim naravno svoju porodicu, ali generalno ne volim mnogo da razmišljam u budućnosti jer nju uvek život sam stvara. Rodni kraju, ružo majska, Orahovcu bašto rajska.